Ka Menteri Badepek ya ketenat ka Koit Kekia ka Dr. M. Amparin Lingdo mentaka sengi ka ar Podriutrik Juliu kala lej ban jurep ya ki laitli ki hospital hapo Nongstoin West Khasil District ki ba kentob ka TB Hospital ka MCH Hospital badia ka Civil Hospital Nongstoin. Hakani ka jingle jurep la senran langro do Menteri ketenat sport ba Shakliar Warjri MLA ka Nongstoin ba Gabriel Walang MLA ka Motion Road ba Methodius Dekhar MLA ka Ramrai RG Momen bat ki he officer jong ka district hadin ke teg jingle jurep na kalyang jong ka Menteri klaya kenduru gi seng phalang ba pher jong ka district apo conference hall jong ka office deputy commissioner ban yakran halor ke MCH hospital bat khamtam ban ajing bchai halor ke jingra no gi tiar na kate ke MCH hadin ke jinge kendu gi seng phalang ka Menteri kala shong jinglang sabat ki nongtrei bat ki officer ka Koit Kekia ban ya tai sani ba halor ke jingdan kam jong ka tanat apo ka district bat la yoru ban teng biang gi jingelang sabat ki officer bat nongtrei ke tanat ka rep karyang jong ka district Naglayan jami SPC hadin bagi kendu macam perin ada hak kendai trip bagi kendu perin mesin kong berada hadin bagi kendu berni naglayan jami wilayah penbek dekat berni wan mentah kasni naglayan jami misumi mentah bagi kendu ini bat hadin bagi kendu wilayah diskusi pun di AKA nam ta kapit ke yang lawan jurip perlu kumbangi kepat ini ban wan pek jong khmat wan jurip ya ki jingruna jong ka West Khasil District ini semua ini harkat dia ki kembali jangka West Khasil District pemerintah kasih gila lepek kembali lay tengkat TB Hospital antara MCH kata kepada consultation berkunjung civil hospital berjuai gila long road meeting harkat director bagi dia semua jangka West Khasil District mungkin men kadang kan saran sok jangka jengjok nanta tapi kebiang jongki pajak yang semua jangka West Khasil District nilai kerana kami ban nomor bakal ambil kebuat belajar pangkat tinggal no ikhtiar nangina MCS ya mengkuat jadi nilai kerana terseni hai dengan kam nak yang joki gila pusai ban nomor bakal don kam hamu kuat tekum tagila rah no ya ikhtiar sama kuat buat hadin lai penai gen sawan rak no dari bat mai gila kat bendar mentah gen sawan rak no dari bat mai tinggal saya hadin lai penai ke ayu kan no de dari yang jungi keseng ya keren saya hoy Irak nang di sete kemudian orang kendaraan obaro kita nginom snow nak yang jengi keseng andai ba kila ai ka jengpen tikena bahadin lain naik sang ansa ai nak dagi we ya kemudian kat kendar mentah de kan ni saya kan long ayu kai wilayah tumbang ila kerendo ejiluna yang ka civil hospital tidak kerendo pun mentah gila ong batin sawara na usau batuwe kita nanta dijaka kibat pun yang ya borok kita pun di dunia yang kawan ini ini sungguh beringat berdasarkan kerlek yang kita kembangkan. Shisha kom ka minister jong ka health ngadon kam manlek chaman ka district mangandala le ngadon kam bangan let man ka block ti kani gedi ka first na kata kasin ka balingkong bang ya kendu pad yaki MLAs jong ka West Khasil Hill idon samut ki MLAs ni kemen shibon ni DC don lang bat ni kilawan lang MD jong ka NHM, YS jungi Urang Kumar, Principal Secretary jungi udon online, ki MLAs, ki doctors, barok ki MOs jong ka ni entire region gila khot lang ki, bat neng gila yayo ang initiri ki berpun kita ki issues ki bangidon kampan kami bat man pet, kaway kalong ka issue jong ka kami MCH hospital lang ni hapo Nongstoin nila hapan shift itu equipments na marla na do slice out some snem nila kit equipments meeting bayo equipments kisniw no tingila iray bato minira no shwa sama siya mo kabat baduna kita kitiar ba ki operation tables ki operation lights ki instruments kung kita kibale sila da pisubu hapo ka storage kisarang no bad kan jenjar ban pendam kam kinsniw no in the meanwhile padeng gila nang wanlam susu kityar nila ay new orders na kabanta kityar ni niyo kren ya ki medical officers na prosudong ki don ki medical officers ki don problems ki kren pangkalat ki kren ki kren pang kajenduna manpower ka transfer ki nurses ki kren pangkataru ki kum kani ka review meeting nilong very important but EDC la shim kialem ya kita kijing udinam di MLAs jungi matnang ne syakmat ni don sans nem duna kendit man pendep at least la dangila manle
supposedly ki babha na kabitaban pangklanya ka kwat kakya hakacakan ng pendong ngataray tani ka sarkar kanla padle shibun kikam kalala padle shibun kikam nam takinaw sosyo hospital ng state. iti katakin ka makin siya syong maki ngalawan ngalayo snow ngalayo dimentakin pengkre iki reports repair itu kiki emali paro laong iki menta kilik pai ki constituency lik pen ke ka bangidon kamane on priority nginum laban le lut amban ka shipau la nila ban le san ngatarai ka achievement jungi ka target jungi kala alu ka bapit ka papiang hi ki nakabentaki nong song maniwan banjurip nakabentaki nong song om nong tayo ladi